Kia tātou e kainamua tuana ki te wā pōti mō ngā kaunihera ārohe, mokori anō te pātai, ka aha ngā kaiwhakataetai mo te tūranga koro matua o Tāmaki nei, hei tautoko i te Māori. I te rānei i whiua tērā pātai ki te koro matua o Manukau, ara kia Len Brown, mo te tūpono kariro māna te taone matua hou o Tāmaki, e ārahi. He tangata mo te iwi. They know I love the people. That's what it is. They trust my heart. Nā tēnei e ai ki ngā tatauranga, ko ia kei mua ia John Banks, hei koro matua mo te kaunihira hou o Tāmaki Makaurau. Ina te pātai tuatahi, kai hia te Māori e tauana i raro i o na parirau. First of all, we're going to deal with the issue of Māori representation. I want Māori around the council table. Āpiti atu ki tērā, kai te ngākau nui ia kia tū ngā marae o tēnei rohe, hei pū manawa mo te hapori. I've been a very, very strong advocate for marae development, and I will be looking for the Auckland Council to continue to replicate that and be strong in our development of marae as real cultural and social hubs, not just for Māori. Me te mōhio, mā te huruhuru, te manu, karere. Look to have cultural performances on marae, for example, and not only enjoy our own company and sense of celebration and adventure through our art and culture scene, but very much promote that to the outer world as being a key part of our tourism focus. I roto i ēnei tūmomo āhuatanga, he mā noa te taka mai o ngā kupu mai i te waha. Engari, hei tā Len Brown, ke roto i te raupā o ngā ringa o te tangata, ka kitea tōna kaha ki te mahi. The mayor cannot be the mayor who sits only in council. He's got to get out into the community. So I'll be very active in and around the community as I am as a leader of Manukau. Kai roto i ngā ringa o te hapori, te whakautu mo tēnā. He tā gardener, te karere. Hei a pōpō ka kōrero a te karere ki tētahi atu kai whakataetai mo te tūrongo koro matua ara kia John Banks mo ona whakaaro ki te noho a te Māori ki raro i te kaunihera matua hou o Tāmaki Makaurau.